Lijep pozdrav svima i dobrodošli još jednom na naš portal, odnosno na naš YouTube kanal portala računalo.com. Moje ime je Božidar Komarić, a danas se družimo uz još jedan zanimljiv pametni telefon koji nam dolazi iz sve popularnije kineske kompanije Oukitel. Ovo nije ni naš prvi dodir sa ovom kompanijom, odnosno prvi uređaj koji smo testirali njihov. Ako se sjećate, prije nekoliko mjeseci smo imali Oukitel U10, ako se ne varam, to je bio njihov tada najjači model i pokazao nam se kao vrlo zanimljiv. Dakle, ovaj model je specifičan po tome što ima brutalno jaku bateriju. Dakle, to je takozvani, kako ih volimo zvati, energetski moćnik, a koji će zadovoljiti sve potrebe vlasnika, odnosno onih koji žele imati uređaj sa jakom baterijom. Idemo mi, prije nego što se bacimo na sam uređaj, pogledati, zaviriti u samu kutiju, dakle vidjeti što se ovdje nalazi zanimljivoga. Dakle, u bijeloj boji USB kabel, standardni, dakle nije ovaj USB Type-C nego obični punjač. I to punjač, koliko vidim, dakle ovako piše 5 V i 1,5 ampera, dakle podržava nešto brzo punjenja, ali ne na 2 ampera nego na 1,5 ampera, dakle nešto brže bi trebao napuniti bateriju. Dobro, to je ta kutija i tu više nemamo što tražiti, zato ćemo staviti ovu tipičnu narandžastu kutiju sa strane, a ovdje već vidim jedan dodatak zanimljiv, a to je silikonsko kućište koje uvijek dobro dođe. Dakle uvijek je zgodno imati ovako jedno kućište koje štiti sam uređaj, a sam uređaj, kao što vidite i sami, dosta zanimljivo izgleda. Maknut ćemo ovu foliju sa samog ekrana, stavit ćemo je ovdje na kutiju. Idemo vidjeti što nam donosi sam ovaj uređaj. Kao što vidim, ovdje već još se jedna folija ovdje nalazi, tako da možete biti zadovoljni jer je ekran i dalje zaštićen i sa ovom folijom. Međutim, ovdje ja vidim da je ovako malo zakrivljen ekran, blago sa strane, dakle to je ona ARC, kako god hoćete, 2.5D, kako zovu zakrivljenost ekrana. Tipičnost ovog uređaja je što ima nevjerojatno tvrdi i čvrsti ekran, što ćete moći detaljno vidjeti u našoj recenziji. Već ste vidjeli, dakle, 2 puta sam taknuo po ekranu i otvara se i pali se uređaj. Dakle, uređaj se može upaliti na nekoliko različitih načina, što je ovako dosta zanimljivo. Evo i vidim da dobro ekran reagira na dodir. Dakle, možete ga paliti i gasiti na ovu tipku ovdje 2 puta ako dotaknete, ali i paljenje također. Evo, dakle, ili 2 puta tapnuti na ekran. Dakle, to su sve mogućnosti koje možete podesiti ovdje u opcijama. Dakle, tu imate gesture motion, dakle od tih dodatnih stvari, gesture unlock, ovdje podešavate u stvari ovo što sam malo prije pričao, dakle dvostruki tap, iscrtavanje raznih gesti i tako dalje. Dakle, ako je povučete gore, dole, razne te, dakle, mogućnosti. Evo, ovo je za lampu i tako. Mislim, u svakom slučaju ima dosta tih različitih stvari na kojih možete upaliti uređaj. Držeći ovu tipku gasite sve ove poslove, aktivne poslove koje ste aktivirali. No dobro, idemo mi malo baciti oko na njegov vanjski izgled. Ono što primjećujem da je ovaj uređaj osjetno teži od drugih uređaja koje sam imao u rukama, a to je vjerojatno zahvaljujući bateriji koja se nalazi ispod ovog kućišta, a koju ćemo, evo, uzet ćemo ovaj naš dio za otvaranje. Otvorit ćemo kasnije i pogledati što se nalazi i što se skriva ispod. S prednje strane, dakle, ekran 5-inčni IPS, radi se o HD ekranu, HD rezoluciji 1208x720 točaka, sasvim dovoljno i više dovoljno za 5-inčni ekran, 294 točke po inču i 65,95% zauzima prednje površine ekran, dakle u tom dijelu. Rekli smo već da je 2,5D zakrivljen sa strane i ima 9H čvrstoću. Na jednom videu na našem portalu ćete vidjeti čovjeka koji sa ovim smartfonom zabija čavle u dasku. Vrlo zanimljiv video, dakle toliko je čvrst ovaj ekran i nakon što zabije čavle uređaj i dalje radi. Naravno pojavit će se neka sitnije točkice na ekranu zbog tih silnih udaraca, ali je zabio i izvadio je nekakvih 20-ak čavala, što je strašno video izgleda. Dakle, upućujemo vas na naš portal, vidjet ćete i pronaći ćete taj video na našem portalu.
S prednje strane ovdje se nalazi kamera od 5 megapiksela, u stvari radi se o kameri od 2 megapiksela, ali uz interpolaciju dolazi do 5 megapiksela, senzor za osvjetljenje ovdje i tu se nalazi LED notifikacijsko svjetlo. Donje Android tipke su srebrne boje, nisu osvjetljene, a idemo mi sa stražnje strane. Ovdje vidimo u stvari jednu imitaciju krokodilske kože, kako oni kažu. Gore se nalazi kamera od 13 megapiksela, u stvari radi se o kameri od 8 megapiksela uz interpolaciju 13 megapiksela. Radili smo neke fotke i učinila nam se prilično zanimljiva, moram priznati. Snimala je dobre fotke, tako da isprobavali smo dosta toga. Snimali smo i dosta dobro izoštravanje ovo radi, tako da evo, dakle, možemo snimiti još jednu, čisto da vidimo što smo snimili. Evo. Čak se vide, dakle, ove neravnine, malo mi se ruka tresla, no međutim, kamera odrađuje odličan posao, malo mi je možda masna, pa ćemo je obrisati, no u svakom slučaju, evo vidite i sami što se tiče izoštravanja. Radi se o vrlo jeftinom pametnom telefonu, snimali smo dosta fotki sa kamerom i moram iskreno reći da sam prilično ugodno iznenađen sa snimkama koje su mi se učinile jako dobre. Evo, pokušat ćemo snimiti i ovo, čisto da bismo vidjeli koliko, evo pogledajte sami. Dakle, priča o kvalitetnoj kameri stražnjoj, jedna od boljih interpolacijskih kamera definitivno koju smo vidjeli na nekom pametnom telefonu. Dobro, evo, idemo mi dalje. Dakle, ovdje ćete vidjeti popis poslova koje smo malo prije spominjali, evo kako ih gasimo. Ispod LED bljeskalica odlično radi, također smo snimili neke fotke, vidjet ćete ih u recenziji. I ovdje dolje se nalazi zvučnik, stražnji zvučnik, zvuk je prilično solidan. Metalni okvir, definitivno jedan od najčvršćih i najdebljih, mogu odmah reći, koje sam imao u rukama. Uređaj je nevjerojatno čvrst, tu se ništa ne krcka, ništa se ne lomi. Dakle, s njim možete udarati, bacati na što god hoćete i uređaj će raditi bez problema. Naravno, ja to neću sada raditi kako ga ne bi oštetio, no svakako preporučujem, pogledajte video taj koji se nalazi na našem portalu u recenziji, koji su baš radila ekipa iz Oukitela i pokazali su na koji način, šta rade s njime, mislim, strašno nešto. Po samim tim karakteristikama nekima koje sam sad spomenuo, možemo reći kako bi ovaj uređaj mogao biti interesantan i onim ljudima koji ne rade kancelarijski posao, nego žele imati kvalitetan i pouzdan uređaj koji je čvrst, robustan, a opet, recimo, ako im ispadne iz džepa ili ako se nešto dogodi, ne bi se trebalo dogoditi neko oštećenje, jer i ova zaobljenost, dakle ovaj sam njegov dizajn, izgled, kažu da je to posebno dizajnirano na taj način da bez obzira kako uređaj padne na zemlju, on bi trebao ostati čitav. Po onome što vidim po ovome, dakle on je osjetno širi nego drugi smartfon, dakle širine 12,5 mm, recimo prosječna neka širina smartfona je oko 8, dakle za oko 50% je ovaj širi. Inače težina moje, to vas sigurno zanima isto, 244,7 grama. Prosječni smartfon ove veličine vam je oko, ajmo reći, 150-160 grama, ovaj je 244. Teži je, no međutim zbog baterije, zbog one prave snage koja se nalazi ovdje ispod, o kojoj ćemo uskoro pričati. Gore je dakle micro USB ulaz za slušalice, dolje nemamo ništa, ovdje mikrofon i imamo ovako jedan lijepi dizajn što se tiče ovog okvira i ova stražnja plastika zaista djeluje čvrsto, definitivno. Ovo je uređaj koji je robustan, tu nema priče i na tu varijantu su išli i vjerojatno su taj uređaj namijenili posebnom tržištu. No, idemo mi zaviriti ispod i vidjeti što se nalazi ovdje ispod ovog poklopca. Dakle, ovako ćemo mi to malo otvoriti, pogledati ispod što se nalazi. Dakle, tu bi trebala biti ta moćna baterija o kojoj svi pričaju. Radili smo testiranja na bateriji i pokazala se kao izuzetno izdržljiva, čak sa svojih 4600 mAh ova baterija je izdržljivija nego neke baterije koje su iznad 5000 mAh, dakle ovo je 4600 mAh, dvije SIM kartice idu ovdje i ovdje ide microSD kartice do 32 GB. Inače, uređaj ima 2 GB rama, 16 GB interne memorije i možete proširiti, dakle, preko ovdje microSD ulaza do još 32 GB rama. Još jednom ću reći, snaga, osnovna snaga je najveća, evo fino ovo nalegne, stvarno jako lijepo. Dakle, osnovna snaga ovog uređaja je upravo u njegovoj bateriji, dakle baterija je ono osnovno, ovo sve ostalo je recimo prosječno u odnosu na neke druge uređaje.
Ono što treba reći da ovaj uređaj radi na Mediatekovom 6735P procesoru na 1 GHz, 4 jezgra 64 bita, naravno uz mali T720 grafiku, dakle MP2 grafika koja nije nešto posebno. Definitivno ovaj uređaj nije namijenjen za video igre, ja ću pokrenuti Real Racing, ali čisto kako biste vidjeli kako radi igra. Ono što smo već malo prije i ranije isprobavali, dakle primijetili smo da igre rade, no međutim definitivno nije ovo uređaj koji je namijenjen za gaming, ali onako nekakav casual gaming, svakodnevni gaming ako ga tako možemo nazvati, tada će ovaj uređaj poslužiti. I na ovom 5-inčnom ekranu, dakle vjerojatno i oni koji vole gaming će uzeti i veći uređaj, tako da bi se onda na taj način mogli zabavljati i igrati se uz ovaj pametni telefon. U principu, evo, dakle možemo svejedno koji ćemo pokrenuti. Možemo i ovaj, da ne moramo učitavati ako se ne varam. Evo, kupimo auto, confirm i idemo se utrkivati malo. Kao što vidite i sami igra, odnosno samo učitavanje igre ide prilično brzo, no već po tim prvim nekakvim ekranima vidim da ovo procesor nije, evo vidim da već ovdje da postoje neka trzanja, dakle ovo nije definitivno uređaj koji ćete koristiti za gaming, ali evo, kao što vidite može se. Ali nije to onaj pravi gamerski užitak koji biste vi očekivali, tako. U svakom slučaju, evo, uspijevam se voziti iza ovog automobila i odraditi ono što je potrebno, dakle draftati iza njega 2000 metara, evo ga, dakle to je to. Dakle, ima trzanja, ovo definitivno nije uređaj za gaming, to moram odmah reći, i što se tiče samog procesora, on je tu nešto slabiji, dakle radi se o 6735P procesor koji je nešto malo slabiji, skinut je radni takt sa 1.3 na 1.0, no međutim u ovom osnovnom radu u operativnom sustavu tu nisam primijetio neke probleme. Tu i tamo zna biti nešto malo sporiji, no međutim to nije ništa strašno, da tako kažemo, odnosno sasvim normalna stvar. Uređaj podržava hot knot, dakle razmjena podataka kada zaslon dodiruje drugi uređaj, neke stvari sam već pokazao, gesture motion jesam, gesture unlock jesam, i što još ovdje imamo, mislim da je tu smart, tako da, dakle sa gestama također možete aktivirati određene stvari, tako da u principu to je sve tu jasno. 16 GB RAM, 2 GB radne memorije, 16 GB interne memorije, model K4000 Pro, Android 5.1. Dakle, sve su to potpuno jasne stvari. Ovo je uređaj vrlo jednostavan za korištenje. Osnovna stok Android inačica operativnog sustava sa nešto izmijenjenim sučeljem. Vrlo malo, no međutim baterija je nešto što nevjerojatno traje. Dugo u stvari neke stvari zaista vrijedi imati kada govorimo o tim stvarima. Mnogi korisnici vole jaku bateriju, to je definitivno, a evo na našem testu koji smo radili nedavno, to ćete moći vidjeti u recenziji, dakle kada smo pokrenuli bateriju intenzivno, bez prestanka, radila je 16 sati 27 minuta, što je fantastičan rezultat. Dakle, 16 sati bez prestanka možete koristiti ovaj uređaj i to će sve raditi. Za usporedbu uzmimo da prosječan uređaj na tom testu traje 5 sati, možda tako negdje otprilike kako koji, no u svakom slučaju ova baterija traje jako dugo. Još jednom ću spomenuti, ovaj uređaj je nešto deblji od drugih, očito da ta baterija ima ono svoje nešto zbog čega ona treba biti tako velika, i njezina izdržljivost je, već sam rekao, duže traje nego neke baterije koje imaju 5000 i više mAh. Zanimljiv uređaj. U svakom slučaju, jedina mana po nekakvoj logici prosječnog korisnika bila bi njegova težina, no međutim on meni uopće nije težak, vrlo je onako elegantan, a i kažem, kada sam već vidio i čuo, i vi ćete to vidjeti kako se s ovim uređajem zabijaju i čavli, naravno nije ovo njegova primarna upotreba, no čvrstoća ekrana vam samo govori da se ne morate brinuti oko toga da ćete ga oštetiti, nego će on odraditi zaista kvalitetno svoj posao i moći ćete ga koristiti jako dugo. Dakle, Oukitel K4000 Pro, uređaj koji je 4G uređaj, dakle podržava 4G LTE mreže, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, AGPS,
OTG, OTA, LED notifikacije, hot note, prepoznavanje gesti i ono što nisam spomenuo, vidjeli ste Android 5.1. Ovaj uređaj će dobiti nadogradnju na Android 6.0 Marshmallow, dakle dobit će novi operativni sustav tako da ćete i u njemu moći ga uživati i koristiti do mile volje onako kako želite. Eto, to je ovako jedna zanimljiva priča o ovom uređaju koji je vrlo jednostavan za korištenje, ima stok, dakle osnovni Android operativni sustav. Sam rad u operativnom sustavu je vrlo solidan, no međutim njegove najjače karakteristike su jaka baterija i nevjerojatna čvrstoća ovog uređaja. Pa usudio bi se reći da je ovo jedan od najčvršćih, najrobusnijih, dakle po ovome kućištu i metalnom dijelu, jedan od najrobusnijih uređaja koje smo imali u rukama i tu praktički ne mogu se sjetiti nekog uređaja koji je bio toliko jak i čvrst. Ima robustnih uređaja dosta na tržištu, no međutim ovo je nešto jako zanimljivo. Eto, toliko od moje malenkosti Božidara Komarića. Družili smo se uz Oukitel K4000 Pro, to je inače nasljednik onog standardnog K4000, ovaj Pro ima neke dodatne mogućnosti, razlike između ta dva mobitela, dakle modela smartfona, to ćemo također opisati u recenziji, tako da biste vidjeli. Za sami kraj cijena, mi smo ovaj uređaj nabavili na sve popularnijem Light in the Box web shopu, link ćete naći na našem sajtu, a cijena mu je samo $133,99. Dakle, sa ovom brutalnom baterijom $133,99, što je zaista smiješna cijena za nevjerojatnu autonomiju što se tiče baterije. U nekakvom normalnom korištenju baterija će trajati i trajati i trajati, to je zaista nevjerojatno. Evo, pogledat ćemo samo sada, evo, još 13 dana mi kaže da može baterija trajati. Strašno, strašno. Dakle, ovo je uređaj definitivno za one koji žele čvrst, robustan uređaj na koji ne moraju paziti da će se negdje oštetiti i koji žele imati uređaj, jednom ga napuniti i biti tjedan dana, 2 tjedna mirni, ovisno kako ga koristite. Eto, toliko. Još jednom, za sada zaista dovoljno, a sve detalje dodatne potražite u recenziji na našem portalu. Naravno, ne zaboravite se pretplatiti na naš YouTube kanal, pretplata je besplatna, 830 i više videa imamo, definitivno mora biti nešto i za vas, tako da vam toplo preporučujemo da se pretplatite jer imamo već gotovo 7000 pretplatnika, pa eto, jedan više, u svakom slučaju dobro nam dođe i eto, podržavamo vas u tome, pretplatite se, a samo pretplatom vi u stvari podržavate nas i kažete nam da dobro radimo naš posao, a mi ćemo se truditi snimati nove video priloge sa novim uređajima koje dobijemo na test. Eto, toliko, lijep pozdrav još jednom svima i vidimo se u nekoj drugoj video recenziji.